Hə? Ata birazdan diyeceğim ne oldu diye bu 4 seferin mədəniyyət ocağına gelip gelmek tutmadı. Mesela aslında 4 defa değil. Hə də, aşkım adam başına 2 dəqiqədən saysak 8 dəqiqə orada olmalıydı, 10 dəqiqədə video çəkirik. Ne danışsan bala? Neyse aşkım. Hayatım Erzincan'da indi bizi külçüler gelecek sağlamlığın ortasında. Sandviç. Bağla ağzını sen dalı. İşte bunu hallediye geliyoruz. Arkadaşlar açın ağzını, toprakımız hazır. Həqiqətən oxşuyur. Bunu kim yazmışsa halal da həmin izləyiciyə. Həqiqətən əməlli başlı kartof yetişdirilən torpağa oxşuyur bu qapqara. Şöyle verin getdik. Haydi gelin getdik. Tapalım. Götürelim. Görüp üzüyüm onu. Benim anaysan parmağımı sarayım ben bırak olabilir. Görüp bakalım. Uşaqlar, ben ağzımı açmamış heç torpaq haqqında heç nə demir. Yaxşı saxladın sen. Biz geldik. Salam aleyküm. Ay Allah. Otura. Şuradan yerim rahatlıyım. Aşkım. Bir de buna bana var. Gözde ya sürme sen bir şey göstereceğim. Bir de buna bak kurban olum sana. Buna bize cadı eləyirsən. Tuvaletin qabağında düz buradan çıxırıq üstündən keçirik ya. Həmin torpağı gördüm. Bu rənginə bax qapqara. Şey, sen camaatın pıfızı bu yanında. Əsəbləşmə. Sen Aşkım iyi bir dənə vurmaq vurdu məni.